Welcome to Primary School of Special Education Kalirejo. My name is Sutras, Headmaster in here. Introduce profile Primary School of Special Education Kalirejo. Vision of school: the realization of child-friendly school, graduate of the faithful, the fourth confident, achievement, optimal, and independent. Welcome students. Every day teacher and principal will commit to learners. Learning begin at 7:30 minutes. Learners greeting and kissing the hands teachers. Ceremony held regularly every Monday. Meeting teachers for the development and delivery of the work program. Jumat, gerak. Bukan. Umat, gerak. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, bangga merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa guru-guru kami dan ampunilah dosa-dosa para pejuang bangsa kami ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, jadikan kami tinggi ilmu bertakwanya kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The classroom environment that is safe, comfortable, and facilitate the activities of students. There are books and learning aids. Teachers applying active learning model. Pelajaran dimulai. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, prosesnya begini Pak. Ada choice nih. Tangannya pegang. Pegang pinset. SJB Ya. biasa olahraga ayo tangan tiga kanan doa 2 kali belakang 2 kali siap mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Kakinya. Terus. Ke belakang. Pelan-pelan. Pelan. Ayo. Ini nurut iki. Kayaknya diarahkan Kak. Ini. Terus yang bawah ini diarahkan ke bawah. Ini lebih bawah. Bawah. Lihat maju. Turunkan. Nah. Ya. Ini dimasukkan. Nah, terus tangannya pegang Ini. bunderan ini. Belakang seturunkan. Terus. Duha prayer done every Thursday and Thursday at mosque. Saving training for deaf children and IT training for blind children. Ambil yang bisa. Anak-anak pada pagi ini ya kalian semua telah melakukan apa? Sholat apa? Buka ya, yang sudah rutin dilakukan di sekolah kita ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Profile outstanding student Wahyu. Initially, he did not go to school. The school is not important. He is the school after the age 10 years. Nama saya Wahyu Nurolis, Apparently, siswa at the school he SDLBN was Kalirejo happy. 4, Kecamatan Lot of Kerawan, friends Kabupaten and Bojonegoro. from science. Dulunya saya tidak senang sekolah. Sekolah saya anggap tidak penting. Umur 10 tahun saya baru masuk sekolah. Ternyata di sekolah saya senang, banyak teman, dan saya mendapatkan banyak ilmu. Saya di sekolah bisa dan menjadi juara.
Tahun 2016 saya juara 1 lomba menyanyi tingkat Kabupaten Bojonegoro. Sekolah, yes. He was studious, intelligent, and talented on arts. There are extracurricular singing, playing music in school. In 2016, he became the first winner of singing contest in history.